gikoni tugiye guteka. Asma, Sonia, abantu mwabonye video yindi tuvuga kuri skin care, welcome again n'abandi bantu bashyashya mwese. Agiye kutwereka ikintu tugiye guteka. Welcome. Murakoze cyane, ni Asma Sonia. Ngiye kubereka ubundi buryo watekamo ipirawu. Turashiramo n'umuceri n'inyama, dushiremo n'amakaroti, dushiremo n'imizabibu. Nibyo ngiye kubereka. Ubundi mwari mumenyereye kenshi ipirawu y'umuceri n'inyama gusa, ariko hari ibindi bintu ngiye kongeramo. Imizabibu ni imbuto, ni intuza yo mu mbuto. So tugiye kubireba, ikaze. Okay. Tutangira. Shiramo amavuta. Tumaze gushiramo amavuta, turategerezaho gatoya. Duhite dushiramo ibitunguru. Gushiramo ibitunguru, murabibona uyu munsi nakoresheje ibitunguru by'umweru. Ipirawu y'ubushize nakoresheje ibitunguru by'umutuku. Ibitunguru tugiye kubiteka iminota 2, mpite nshiramo inyama. Aho gushiramo za nyama, gushiramo inyama. Ubu twazishizemo. Ndategereza nk'iminota 3. Iminota 3 ndahita nshiramo umunyu. Kuba fundikiyeho gatoya. Ya minota 3 irarangiye, tugiye gushiramo umunyu. Tugiye gushiramo umunyu. Uyu ni umunyu dushizemo. Muri iyi pirawu rero dushiramo n'agasukari gakeya. Ubu ni ubundi buryo ndimo kubereka ushobora gutekamo ipirawu. Dushiramo agasukari gake. Turashiramo nk'ibiyiko 3. Ibiryoshye cyane kubera nanone n'agasukari ko mu makaroti. Turaza gushiramo na karoti muri iyi pirawu. Noneho ubu ngubu ni umwanya wo gushiramo bya birungo bya pirawu masala. Ngiye gushiramo na pirawu masala. Pirawu masala ni iyi ngiyi. Nahisemo gushiramo ibirungo biseye, atari bya bindi byumye, ariko nabyo ubaye ubifite nibyo wakoresha. Ye nakoresheje ibi nibyo byari hafi. Mu ipirawu wirinda gushiramo ibirungo byinshi
biterwa n'umuceri, igipimo cy'umuceri uri buze guteka. Ubu ngiye kuba mpfundikiye indi minota 3 bya birungo bifatemo neza dushizemo. Noneho ngiye kuba nteka amazi yo kuza gusukamo. Sukamo amazi ashushe. Ubu ni wa mwanya wo gushiramo amazi. Muri izi nyama zirimo ibirungo ngiye gushiramo amazi ntegereze iminota 30 izi nyama zishe. Gutegereza iminota 30 nibwo turi bubone gushiramo wa muceri. Ni mu buryo bwo kugira ngo izi nyama zishe zibaye zikomeye wakongeraho iminota. Ubu noneho ya minota irarangiye, za nyama zahiye, ntabwo zahiye 100%. Ubu ngubu tugiye gushiramo ya makaroti. Umwanya wo gushiraho ya makaroti, dushireho n'imizabibu. Iyi ni imizabibu. Noneho hejuru tugiye gushiraho umuceri. Tugiye gusukaho wa muceri. Noneho turahita twongeramo amazi. Turashiramo amazi ashushe. Wirinda kugaragura, ukora gutya mu mpande amazi yinjire hasi. Ubu ngubu tugiye gupfundikira. Noneho ngiye kongeramo pilawu masara nkeya yo kuza guhumuza tu. Iyi ni pilawu masara nongeyemo nk'akayiko kamwe. Kore gutya ibirungo byinjiremo. Ubu tugiye gupfundikira, turagaruka tuje kureba niba umuceri wahiye. Iyo utahiye wongeramo amazi makeya, amazi ashushe make cyane. Iyo watetse ku mbabura, imbabura y'amakara, ufata ushaka umufuniko nyine washobora gushiraho hejuru amakara kugira ngo umuceri wawe uhumuke neza hejuru no hasi. Ariko iyo utatekeye ku makara ari gutya nko gukoresha kuka, ubwo dushiraho foil paper. Waba nayo ntayo ufite nta kibazo, nabwo ntabwo byabuza umuceri wawe kumuka kubera washizemo igipimo cy'amazi gihagije. Ubwo reka dutegereze nk'iminota 15 turongera turebe umuceri uko bihagaze. Ubu tugiye kureba ya pilawu yacu ko yahiye. Murabona yumutse.
yumutse, yahiye imeze neza. Murabona ko yumutse neza, irasa neza, irahumura neza. Tugiye kwarura wa muceri. Murabona ko wumutse neza, birasa neza. Na ya mizabibu, amakaroti, birasa neza cyane. Imizabibu na karoti. Ubu ni ubundi buryo ushobora gutekamo ipirawu. Urabona ko harimo karoti, inyama, imizabibu, umuceri. Biraryoshye cyane, birahumura neza. Cyane. Ubu ni ubundi buryo ushobora gutekamo ipirawu. Ubu ngubu umuceri wacu wahiye neza, murabibona. Wumutse neza, urabona ko wumutse neza. Ubu ngubu igikurikiyeho tugiye kurya. Bon appétit.